Jingketu ya ikam ki nong chong khnong yong dari jantia nadu ki he sarkar ki nong mi khmat ki sen bhalang ki wa he chnong lene ki group ko pero ki association ko pero yo wani chakmat da ka jing yamaya da ka jing yakso tilang na ka banta wan rai ya ka roi ka par hapo ki dong ki chnong yong i te kan tu ya ka sarkar MDA lene ko ya khamat da ka sarkar NPP lane hapo ka jing ya snrok lang yong ki parti wo pher yong ka sarkar Meghalaya snyau ba garun chiki dong ki chnong ki border area bat pait le chiki thau ka maman ka saipung block ko da yoi hadu kat ni padang sakdin hadu kate hapo yong ka East Jantia yong i wa giluti sengking man ki wa chemjing hadu kate ki bru ki ulai cha ki saipung block la da man ki bru khamtam kam ong no la da ki kan thai armen la ne ki temen ki kro chemjing ba la em kam chapo saipung block na ka daw ki wa ka luti sengking mem biang ba ko te ka wi le ajin to wa ki won ki tanat yong ka chat ki khia chu em po saipung block man ki dang sa din hadu kate kwa ai wa ya ka ni wan rai kat kam man kat ni hai jing to wa ka ni ka prathai go imi wa punsuk punsan bat kirkom sumar kirkom pat kirkom yo man ki yer kat lang te snya wi le wo e ka jing kublai ko kerpang yo MLA yang cleariat pada ye punwa ye kan ni ka civil hospital hai tai ha cleariat kepada yo ichis pa thau thia pat kwa yo improvement na do ki kor ki bor ki wo pai ewa ki nong wan sumar itu yo ki jing sumar ko paka pat kwa ile wa ki dong ki chnong ki wa hakikat wo pero po yang ka richen tia yoi em ki benta ki bagi population yang ki da biang wo yo no ki ya ka blok na jong kentui ya ka sarkar Meghalaya kerpang lemba ka jingpat ka jing krelang yang ki nyang ki MLA yang ka rijentia wo snyau ba wailuti yo ki ya ki blok wa kerpang na ka benta yang ki kam gini wan ki blok ki da em wa da yo da khnia khanra kam ka da ti noi apo blok thal skeng do yo ka benta ko to yo no ya ka CNRD block apo nam dong ti ga ni le kwa wo pun yo smart no nang wa yo ki pai ba wo lai em kam le ni ka benta ji em kam yo ki yo suki yo lai em ka khnia khanra le ni yo ji mun toy gi liang waro ki liang yo man ka kate ka jing roi jing par le ni man ka jing yo ji mun toy ki but kam tam kam ka lesken block man ko le ka CNRD block ko da rim ti yoi ka population itu le da bon de he but da biang le wa ukun tui ya ka sarkar wa snyau ba ya ga ni ka block kun tu kun rong no ka o yo ya ka civil subdivision hai tu thau apo ka block lesken mong he woni un thau bu rei ka ni to man kam ko te ka jing thrang yo i kam ki nong jantia le ne nakaleng yang kesenjuk ya jeng rijantia kwa ye ka ni bat kerpang ki benta yo ki border road area untuk kudu kat hiya kalam ni heli chondur o liwa yo moyurem ki em po is jantia kam jo awas jantia snya ba kani man ka jing kerpat ye pi kam ginong ya khmat ka sarkar pen krek kam mar krek kam smart no nang wa i kam ginong jantia yo wi rengkat kerdani kam ki witawan ki perlok apo ka state Meghalaya ia ka peace and tranquility lene ka chongsuk chongsai yoi le wa ka force lene ka police department de mkam wo upgrade kami ka larmbai outpost larmbai ka police station koman larmbai police station koman ko wi chakri ya ka imlang salang ka jing mkam yung ki pai ba wa yoi ka por da ya ka wo to wa upgrade noi ka police station te ki outpost hagi bentawo per hakita ki area ko to markup yang ka block 1 ki markup wa ka sarkar wa ki area yang ka thau yang ka Assam ko man sarkar wa ka sarkar Assam sarkar Meghalaya yo itu em ki benta ko ye krelang re ye ni wan kan tu ye sarkar Meghalaya wa bo ye ki outpost hagi benta yang ka rijantia yang i kamu ong haita ki thai sa sneng le ni ki thai ko em ha khanduli na ka betawo pun here bagi hadu ki border untuk pun kui ki chaneng yo lai em ki jingi kan tor pot
Tekani man kentu ye ka sarkar hewa wanra ilengba kini kitanat yang ke force leni kitanat yang ke police department na kebantau ye pene ke chong san yo ye dai ya ki kon yang ke region dia na ki jingi manso mansnam leni ne ki wan ki banta ki ka auri aura hagi kapot kamjo haperdi yang ki dong ki chnong kini ke jingkentu ye sarkar Meghalaya